armid sa tiis, kui käisin eksiteel, mu eksimused andeks andsin ja sinu hiigus mu patud varjutas, et sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis igavene, mu issand oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, et andsid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, et andsid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Igavesti laulan ma, issand kiidan alati. Oma elu andsid sa, et mind päästa, mind sa päästsid. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, et andsid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Just seal, kus armastus kestab. Приготовь меня быть твоим храмом, чистым, святым навсегда. Я благодарен, что буду храмом, живым храмом для тебя. Это ты, Бог, кто дал спасение, сердце, душу каждому. Ты, Бог, знаешь мою слабость, очищаешь ты меня. Приготовь меня быть твоим храмом, чистым, святым навсегда. Я благодарен, что буду храмом, живым храмом для тебя. Не веди нас во искушение, но очисти изнутри сердце смолы. Святым Духом ты прости нам все грехи. Приготовь меня быть твоим храмом, чистым, святым навсегда. Я благодарен, что буду храмом, живым храмом для тебя. olge, et istume.
Kallid sõbrad, õed-vennad, külalised, Дорогие друзья, братья, сестры, гости, tervitus kõigile. приветствую всех вас. Teie, kes te olete võib-olla siin mitu tuhat korda käinud Я приветствую тех людей, которые, может быть, уже тысячный раз здесь, või keegi, kes on siin esimest korda. и тех, кто первый раз пришел в этот зал. Kõik on teretulnud Я могу сказать, что мы всем вам рады. ja kõik on samamoodi teretulnud Jumala perekonda. И точно так же вас всегда рады видеть в Божьей семье. Jumala perekonda, kes tuleb kokku siin, В Божьей семье, которая собирается здесь, et laulda Jumalale, для того, чтобы воспевать Богу, rõõmustada temast, для того, чтобы радоваться в Боге, rõõmustada teineteisest. для того, чтобы находить радость в общении друг с другом. Ma väga loodan, et me rõõmustame oma kohalolekuga teineteist, oma naabrit. Я надеюсь, что сегодня мы порадуем своим присутствием соседа. Nii et kutsun üles enda vaimu tõstma. Поэтому я хочу вдохновить вас взбодриться духом. Roomlaste 12.1 ütleb, Римлянам 12.1 говорит: nüüd vennad, ma usun ka õed, «Итак, умоляю вас, братья», я верю, что он обращается и к сестрам, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. «Умоляю вас милосердием Божьим представить свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Бога для разумного служения вашего». Võib-olla me, kes kaua oleme käinud pühapäeviti, käinud teenistustel, И, может быть, те люди, которые уже много раз приходят на службу воскресенья, mõtlevad, jälle see sama pühapäev, jälle sama teenistus, jälle samad laulud. пришли сюда с мыслью, что опять очередное воскресенье, очередная служба, те же самые песни. Ja see koos Jumala teenimine, see kuidagi, see mõte kaob ära kuhugi. И вот иногда смысл богослужения, совместного богослужения ускользает от нас. Tegelikult meie koos käimine ju on väga piiratud. Но на самом деле понятно, что наше время встречи, оно очень ограничено. Juba pooleteise tunni pärast me oleme läinud siit jälle. Уже спустя 1,5 часа мы все разойдемся по своим Me oleme домам. väga limiteeritud selles ajas ja selles kohas. И у нас не так много времени находиться, когда мы находимся здесь вместе. Aga üks asi on tähtis, vennad-õed. Но одна вещь, которую мы не должны забывать, которая важна, Et Jumala teenistus ei ole mitte ainult siin koos kui Jumala perekond. что богослужение в наших жизнях не выражается только в воскресенье, когда мы приходим сюда. Aga meie mõistlik Jumala teenistus on see, kui me teenime Jumalat kogu aeg ja ükstapuha, kus kohas me oleme. Но наше разумное богослужение заключается в том, что мы служим Богу везде, где бы мы ни находились. Jumala teenistus on see tegelikult, kes me oleme. Богослужение, оно выражается в том, кем мы являемся, Mitte see, mida me tuleme siin poolteist tundi kokku tegema. а не в том, что мы делаем на протяжении 1,5 часов в воскресенье, собираясь в этом зале. Et see on väga-väga väike osa meie Jumala teenistusest tegelikult tulla siin kokku. И на самом деле, когда мы приходим в этот зал, это всего лишь небольшая, маленькая часть нашего богослужения, которое выражается в наших Aga жизнях. sõbrad, kutsun teid üles Но, друзья, я хочу призвать вас tõesti koos laulma, koos olema kaasas selles, mis te kuulete siin. вместе с нами воспевать Богу, присутствовать сердцами во всем, что вы будете слышать здесь. Et me saaks häid mõtteid ka täna õhtuks. Для того, чтобы Бог наполнил наши сердца мыслями, которые будут сопровождать нас на протяжении дня, Järgnevaks nädalaks. на протяжении последующей недели. Ja ma usun, et see, kui me saame häid mõtteid siit Jumalalt, Я верю, что те добрые мысли, которые мы получим здесь, автором которых является Бог, siis me saame üle elada järgmise nädala. я верю, что эти мысли помогут нам пережить следующую неделю. Oleme siis Jumala teenijad siin ja koos И давайте будем служить Богу здесь вместе. ja lähme koju muudetud südametega. И вернемся к себе домой с измененными сердцами. Palvetame. Будем молиться. Isa Jumal, aitäh, et sa lubad meil kokku tulla. Господь, спасибо за то, что Ты даешь нам возможность встречаться. Jumal, sina ei väsi kunagi meiega olemast ega meiega koos töötamast. Господь, Ты никогда не устаешь от нас, от нашего присутствия. Isa, me täname sind suurepärase päeva eest. Отец, мы благодарны Тебе за этот великолепный день. Isa, aitäh selle eest, et sa oled meid siia kokku kogunud.
Господь, спасибо за то, что Ты собрал нас здесь. tänan sind igaühe eest, kes on siin. Я благодарю Тебя за сердце каждого человека, который пришел сюда. isa, palun tööta meie eludes, mitte ainult täna siin, aga järgneval nädalal. Господь, работай, пожалуйста, в наших жизнях, не только сейчас и здесь, но на протяжении последующей недели. Õpeta meile seda, kuidas sind igal ajal teenida. И научи нас, как мы можем своими жизнями служить Тебе каждый момент времени. Kuidas me, et sinu halastus oleks see, mis oleks meie eludes motivaator. И пусть Твоя милость и благодать будет всегда самым главным мотиватором наших Et жизней. sinu halastus kannaks meid need päevad, Чтобы Твоя милость сопровождала нас на протяжении всех mis дней meil on нашей jäänud жизни, siin elada. которые нам остались на этой земле. Ja aita, isa, et me oleks sulle meelepärased eelkõige. И помоги нам, пожалуйста, жить жизнью, угодной Тебе. isa, me täname sind veel kord sinu armu eest, täname sind kõikide armulaua ja kõne eest täna siin. Господь, мы благодарны Тебе за Твою милость, мы благодарны Тебе за проповедь и за причащение, которое мы сегодня услышим. Ja ava palun meie südamed ja meie meeled. Открой, пожалуйста, наши сердца и наш разум. Aitäh, et sa oled meid teinud sellisena, et me saame sinust aru. И спасибо за то, что Ты дал нам разум, и мы можем понимать Тебя. Me täname sind Jeesuse läbi, amen. И молимся Тебя во имя Христа. Аминь. Mul on edasi anda mõned teated. А у меня несколько сообщений для вас. Tuleval kesknädalal me saame siis koguduse kokku erinevates linnaduses, väiksemates gruppides. По средам мы встречаемся в маленьких домашних церквях в различных местах города. Ja tuleval nädalavahetusel ei toimu teenistus siin saalis. И в следующее воскресенье у нас не будет общего богослужения в этом зале. Mehed enamus juba teavad, meil on meeste väljasõit Tammemäel Большая часть уже знает, что у нас будет мужской выезд в Таммеmäe, ja naised organiseerivad oma tegevust ise. и женщины сами организуют службу. Väike meeldetuletus, et 25. aprillil ajavahemikus 11–14 on ootamas üks metsaretk Pääsküla rabas. Небольшое напоминание, что 25 апреля с 11 до 14 будет поход. See on siis eelkõige mõeldud meie koguduse siis noortele ja vanemaealistele 55+. Это прежде всего предназначено для двух групп, возрастных групп, прежде всего для молодежи и для более старших 55+. Tuleb mõnus jalutuskäik looduses. И будет возможность насладиться прогулкой на природе. Ja täpsem detailsem info tuleb siis algava nädala jooksul. И в начале недели вы получите более детальную информацию. Ning samamoodi meeldetuletuseks, et täna on veel viimane päev registreerida ennast abieluinimeste seminarile. Также хочу напомнить, что сегодня последний день для регистрации на семинар женатых замужних. Seminar toimub 15–16 mai Pärnus, hotell Strandis. С 15 по 16 мая в Пярну в отеле «Штранд» он будет проходить. Ja teemaks on abielu. И мы будем говорить о семье. Ja see, kuidas Jumal on siis abielu disaininud. И о том, как Бог задумал семью. Ja osalema on oodatud kõik abielupaarid. И, конечно же, ожидаем все семейные пары. Registreerida tuleb siis mõlemad osapooled eraldi. И если вы уже зарегистрировались, то обратите внимание, что каждый человек должен сам Ja зарегистрироваться в inimese семье. kohta on siis osalustasu 40 eurot. И 40 евро с человека плата за участие в семинаре. Ja selle kohta on tegelikult tulnud juba eelinfo paar nädalat tagasi siis Hanna käest, et otsige üles meil koguduse meillistist. Если кто-то пропустил что-то, поищите в своем почтовом ящике email от Ханны, и вы найдете обязательно. Nüüd aga olge head, tõuseme ja jätkame kõik koos lauluga. И теперь споем. Ma võite näen. Vastu loodud relvad hävinevad, imedus ei minust jagusa, sest et Jumal, keda teenib, elab võidus, iial ei kaotada, iial ei kaotada. Sinu
võimas vägi nimes Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtab ta. Hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, ja sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Võtame istet. Aeg läks käima. Время пошло. See oli 12 sekundit. Это 12 секунд. Ja tegelikult kodus arvutist see kõlas nagu kella tiksumine, aga siin tekkis ootus, et peaks mingi laul hakkama. И знаете, когда дома я прослушивал это через компьютер, то это звучало как часы, а тут возникло чувство, как будто рэп сейчас начнется. Aleksander ise küsis, et hakkad räppima. Александр задал мне вопрос. Kas aeg kulgeb sinu jaoks kiirelt või aeglaselt? Но я задам вопрос. Время для тебя, оно тянется или летит? Nagu ma praegu ütlesin just hetk tagasi, et see tiksumine oli 12 sekundit. Как я только что сказал, что вот этот звук, он продолжался 12 секунд. Kas see tundus pikana või lühikesena? Показалось ли это тебе длинным промежутком времени или коротким? Mulle tundus päris pikana. Мне показалось, что это довольно-таки долго продолжалось. Aga see oli ainult 12 sekundit. Но это было всего лишь 12 секунд. Tänase kõne pealkiri Название сегодняшней проповеди on Kui Jumal viivitab. Когда Бог медлит.
Ja me käsitleme seda siis endiselt oma selle teema lootusvõtmes, И мы продолжаем говорить на тему надежды, sest ma usun seda, et meil on vaja ka lootust siis, kui on tunne, et Jumal viivitab. потому что я верю, что надежда нам необходима и в те моменты, когда нам кажется, что Бог медлит. Ja siia mulle tundub, et sobib võib-olla üks natukene vana ja kulunud nali. Я думаю, что здесь сюда хорошо подходит одна старая шутка. Aga mulle tundub, et on asjakohane seda rääkida. И несмотря на то, что она вроде как мухом поросла, я думаю, что она довольно-таки свежо здесь прозвучит. Üks mees küsib Jumalalt, Один человек задает Богу вопрос. et Jumal, mis tähendab 1 000 000 aastat sinu jaoks? Бог, что для тебя означает 1 000 000 лет? Jumal vastab, see on nagu minut. Бог говорит, для меня это как минута. Aga mis on 1 000 000 eurot sinu jaoks, Jumal? А что для тебя значит 1 000 000 евро? Nagu 1 sent. Он говорит, ну как 1 цент. Loomulikult mees kõhkleb natukene ja küsib, et Jumal, kas sa võiksid mulle anda 1 sendi? И тогда мужчина задумался и говорит, Бог, а мог бы ты мне одолжить 1 цент? Ja Jumal ütleb, et oota 1 minut. На что Бог отвечает, подожди минутку. Tegelikult selles ütluses või selles naljas on rohkem tõtt, kui me võib-olla oskame aivata. Я думаю, что в этой шутке намного больше истины, чем мы можем даже на первый взгляд нам может показаться. Sellepärast, et 2. Peetruse kirjas, Потому что во втором послании Петра, 3. peatükis 8. salmis, в 3 главе 8 стихе, on öeldud niimoodi. Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et issanda juures on 1 päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu 1 päev. и там говорится, что одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа 1 день, как 1000 лет, и 1000 лет, как 1 день. Mida see tähendab? Ну что это означает? See on üsna märkimisväärne väljaütlemine. Я думаю, что это очень замечательная мысль сама по себе. See tähendab seda, et Jumal eksisteerib väljaspool aega. Она означает, что Бог существует вне рамок времени. Meie inimestena me oleme kinni lineaarses aja kulgemise voos. Люди, мы замкнуты в этом линейном течении времени. Meie jaoks tähendab seda, et on minevik, Что это означает для нас? Для нас всегда есть прошлое, on olevik есть настоящее ja on tulevik. и есть будущее. Minevik on see, mida me ei saa muuta. Прошлое – это то, что уже произошло, мы не можем поменять его. Olevik on see, mis on praegu. А настоящее – это то, что вот сейчас со мной Ja происходит. tulevik on see määramatus, mida me praegu veel ei tea, milline see on või tuleb. И будущее всегда связано с неопределенностью, потому что мы не знаем, что готовит нам это будущее. Ja lineaarsus tähendab seda, et me kulgeme selle noole suunas või nende noolte suunades edasi. И что означает вот это слово «линейность»? Это то, что мы идем вот по этому лучу в направлении стрелки. Ja see tähendab seda, et tulevikust või õigemini olevikust saab minevik. И что это означает еще? Что в очень скором времени из нашего настоящего оно превратится в прошлое. Ja tulevikust saab olevik. И то, что нам сегодня кажется будущим, оно станет нашим настоящим. See on pidev voog, mille läbi me kogu aeg liigume, kas me selle peale mõtleme või mitte. И это постоянный поток, в котором мы движемся, независимо от того, отдаем мы себе в этом отчет или нет. Aga nüüd püüa korra mõista, Но попробуй задуматься, et Jumala jaoks ei ole aega. что для Бога такого понятия, как время, не существует. Tema ei ole piiratud sellega, et kulgeda lineaarselt minevik, olevik, tulevik. Он не ограничен этой линейностью времени, для него нет такого понятия, как прошлое, настоящее и будущее. Kuidas seda mõista? Ну как я могу вообще представить себе даже это? Me inimestena oleme tegelikult liiga piiratud, et seda mõista. Я думаю, что по-человечески, наверное, мы слишком ограничены, чтобы до конца понять это. Ja võib-olla sulle tundub äkki, et aga selle piiblikoha põhjal ma tegin äkki meelevaldse järelduse. Но, может быть, кто-то скажет, слушай, ну вот на основании этого отрывка Писания ты как-то его слишком вольно трактуешь. Aga kui me hetkeks mõtleme teaduslikust aspektist, Но если мы задумаемся с научной точки зрения над этим вопросом, mõtleme universumi peale, давайте подумаем о Вселенной. mõtleme universumi tekke peale, Давайте подумаем о том, как возникла Вселенная. selle kohta on erinevaid teooriaid. И существуют, конечно же, различные теории возникновения Вселенной. Ja ma ei ole küll teadlane, aga kõik see on minu jaoks ääretult huvitav ja ma olen seda üsna palju uurinud.
И несмотря на то, что я сам, конечно, не научный сотрудник, но для меня эти теории представляют огромный интерес, я очень много изучал их. ja kuigi universumi tekke kohta on erinevaid teooriaid, И несмотря на то, что теории, как я сказал, существуют различные, siis üks teooria, mida me tõenäoliselt kõik teame, üks vana teooria, see on siis suure paugu teooria. то одна теория, которая у всех на слуху, я думаю, что это теория Большого взрыва. Selle kohta on tegelikult teaduslikke tõendeid siiski kõige enam. И большинство сегодняшних научных фактов, они подтверждают, говорят в пользу этой теории. Ja see ütleb sellist asja, И о чем говорит же теория сама? et mateeria, energia, ruum ja aeg Она говорит о том, что материя, энергия, пространство и время ühel hetkel olid kokku surutud ühte väga-väga pisikesse punkti. в какой-то момент они были сосредоточены в одной точке. See oli uskumatult nii-öelda kuum, tuline. И если так описать, это была точка, температуру которой даже невозможно измерить. Ja teaduslikus keeles nimetatakse seda singulaarsuseks. И это называется сингулярностью. Aitäh, Jaan. Selle nii-öelda plahvatuse käigus siis tekkis kõige muu hulgas ka aeg. И вот когда эта точка взорвалась и начала расширяться, то возникло время. Nüüd, kui Jumal loojana eksisteeris enne meie universumit, И теперь возникает вопрос, если Бог как Создатель, Он существовал до возникновения нашей Вселенной, siis seega eksisteeris ta ka enne aega. то, соответственно, Он должен был существовать также и до возникновения времени. Ja vot seesama Jumal nüüd, kes eksisteerib väljaspool aega, И вот этот же Бог, который существует вне рамок времени, see, kuidas meie mõistame aega, вне рамок времени, как мы его понимаем. meile tundub, et vot see Jumal viivitab. И иногда нам кажется, что вот именно этот Бог, Он тянет с ответом. Ja ma rõhutan siin sõna tundub. И я подчеркну, нам кажется. Sest kuidas saab Jumal viivitada, Потому что как Бог может медлить, kui ta eksisteerib väljaspool aega? если для Него нет понятия медлить, потому что Он не ограничен временем? Ja ma saan aru, et see võib tunduda hetkel võib-olla sellise filosoofilise mõttekäiguna, И может быть кто-то скажет, ну мы ударились в философию здесь. aga kohe me vaatame kahte mõtet ja vaatame sellist praktilist väljundit kõigele sellele. Но сейчас мы обратимся к двум мыслям и посмотрим, как это практически отражается в наших жизнях. Esimene mõte. Первая мысль. Jumal ei viivita. Бог не медлит. Ja tegelikult, kui me mõtleme, et me räägime seda kõike lootuse võtmes, siis see on tõsiasi, mis võiks anda meile lootust. Если мы вспомним о том, что мы говорим в контексте надежды, то вот это понимание, что Бог не медлит, как раз является основой нашей надежды. Ja me lugesime juba ühe piiblikoha, kus siis öeldakse seda, et Jumala juures on 1000 aastat nagu üks päev ja üks päev nagu 1000 aastat. И только что мы прочитали отрывок Писания, который говорит, что для Бога 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Aga see oli ainult üks värss sellest kirjakohast. Loeme natukene, mis pärast veel tuleb seda. Но это лишь один отрывок из этого послания Петра. Давайте прочитаем, что идет за ним, следует за ним. Ehk loeme sellest 2. Peetruse kirjas 3. peatükist salmid 8-13. Давайте прочитаем второе послание Петра, 3 глава, с 8 по 13 стихи. Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et issanda juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Aga issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see nõnda kõik laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses? Oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Придет же день Господний, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть нам в святой жизни, то какой должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которое воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. ma saan aru, siin on päris palju öeldud, И я понимаю, что это довольно-таки насыщенный отрывок. aga proovime selle lahti võtta. Но давайте попробуем проанализировать, что здесь сказано. ma korra panen siia teile eesti keeles ta veel ette. Я верну эстонский текст. Ja salmis 9 siis öeldakse, et issand ei viivita. И смотрите, в 9 стихе говорится, что Господь не медлит. Ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivituseks. Господь не медлит с исполнением обетования, то, как некоторые почитают медлением. Ehk meile inimestena tundub, et see on viivitus. То есть нам по-человечески кажется, что Он медлит. Muidugi on oluline nüüd aru saada või tähelepanu juhtida sellele, et viivitus mille suhtes. И, конечно же, очень важно понимать или задать вопрос, не медлит с чем. Siin räägitakse tõotusest või õigemini sellest täitmisest või täitumisest. Здесь говорится с исполнением обетования своего. Mis tõotusest jutt käib? Но о каком обетовании или обещании Божьем идет речь? Järgmised salmid siis avavad selle mõtte. И следующие стихи раскрывают эту мысль. See on seesama kirjakoht täpselt, aga erineva rõhuasutusega siis. Это один и тот же отрывок Писания, просто я подчеркиваю определенные мысли. Ja ma saan aru, et see võib olla natukene häiriv, aga siin on räägitud sellest, et universum sellisel kujul nagu hävib. Я понимаю, что для многих это может быть депрессивно звучит, но здесь написано, что Вселенная в том виде, в котором мы ее знаем, она исчезнет. Aga parem osa on selle juures see, et ja meie ootame tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad. Ja siis on lisatud see eriti hea asi, et kus elab õigus. Но лучшей частью всего этого является то, что, как автор говорит, Петр говорит о том, что мы по обетованию Божию ожидаем нового неба и новой земли, где обитает правда. Ja kui nüüd korra mõelda, et oota, et kas see on see, mida me nüüd ootame, tahaks, et see tuleks kiirelt kätte, et Jumal viivitab. И возникает вопрос, но если мы так этого ожидаем, то, может быть, Бог действительно медлит. Почему это хорошее все не приходит? Võib-olla tekib vastureaktsioon, et ei, Jumal, selle asjaga nüüd nii kiiret ju ei ole. Или, может быть, у кого-то возникает, наоборот, обратная реакция, что я не так уж и жду новой земли, можно подождать немножко. Aga teate, kui me kaevume enda sees natuke sügavamale, Но если мы посмотрим поглубже в свои сердца и души oma olemusse, oma mõttemaailma, и проанализируем свои мысли, nendel, kes tõenäoliselt on siin ilmas kauem elanud, on kergem seda teha natukene, я думаю, что те люди, которые уже пожили какое-то время на этой земле, им проще это сделать. sest olles ise elanud kuskil 50+ aastat selles maailmas, ma pean teile midagi tunnistama. Потому что, пожив уже 50+ лет на этой земле, я должен вам признаться в одной вещи. Ja see tunnistus võib-olla on natukene hirmutav, И это признание, я думаю, что во многом оно пугающее. aga tegelikult ma arvan, et ma ei ole ainukene. Но я думаю, что я не единственный такой в See своем on asi, роде. millest me tegelikult ei räägi lihtsalt väga palju. Просто многие люди не говорят никогда об этом. Selle 50+ aasta jooksul on elus ikka igasuguseid asju olnud. Вот в течение моих 50+ лет жизнь преподносила мне различные сюрпризы. On väga rõõmsaid hetki olnud, Были радостные моменты, aga on olnud ka tegelikult ikka väga, väga keerulisi, väga raskeid hetki. но были и очень sложные и даже драматичные моменты. Ja ma olen hakanud järjest rohkem mõtlema, et tegelikult need uued taevad ja uus maa, kus on õigus, Я начал все больше размышлять о том, что вот это новые небеса и новая земля, где царствует правда и истина, see ei olegi tegelikult üldse nii halb koht, kus olla. на самом деле для меня это не настолько уж и плохое место, где я хочу оказаться. Ma näen, Hans noogutab kaasa. Я вижу, что Ханс понимает, о чем я говорю, он Ta saab aru, кивает. millest ma räägin. Он понимает меня. Ja see ei ole mitte kuidagi seotud mingisuguste suitsiidsete mõtetega, Я ни в коем случае не говорю о каких-то суицидальных мыслях. vaid tegelikult pigem tõdemusega, mida Jeesus ütlebki ise ka välja oma sõnades. Но на самом деле это опирается на ту истину, которую Иисус также подчеркивал своими словами. Ja vaatame, kas meil tekib äratundmine. И давайте посмотрим, может быть, мы узнаем и самих себя в этом. See on Johannese evangeeliumi 17. peatükis, Это 17 глава Евангелия от Иоанна, salmid 14 ja 15. 14-15 стихи. Ja siin Jeesus ütleb, mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid,
sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. И здесь Иисус говорит: «Я передал им, то есть ученикам своим, Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Ja mulle järjest rohkem tundub tegelikult, et ma ei ole sellest maailmast. И у меня все больше возникает чувство, что я не от мира сего. Kui see kontekstist nüüd välja rebida, siis need tunduvad muidugi väga imelikud sõnad. И если вырвать из контекста, то звучит как-то странно. Aga Jeesus on niivõrd tabavalt väljendanud seda. Но Иисус очень четко подметил здесь истину. Ja kui me läheme koju, kui me oleme üksi iseendaga, kui me oleme üksi oma mõtetega, И когда мы вернемся сегодня домой, когда мы останемся наедине со своими мыслями, kui meil on julgust minna ja keskenduda oma sisemusse если нам хватит смелости заглянуть в самое сокровенное в своем сердце ja kohtuda seal oma tõelise minaga, и встретиться со своим истинным «Я», mitte sellega, mida maailm tahab, et millised me oleksime, не с тем, который мир навязывает нам, каким он хочет нас видеть, mitte sellega, kes on Facebookis või Instagramis või kuskil mujal sotsiaalmeedias, а не с тем, которого люди видят, может быть, в Фейсбуке или в других социально-медийных каналах. vaid kui me kohtume päriselt selle tõelise iseendaga, Но если я буду смотреть на истинного себя, siis kas sa mitte ei tunne tegelikult, kui sa vaatad seda maailma täna, то не возникнет ли у тебя чувство, когда ты будешь смотреть на мир вокруг, mõnes mõttes kui hullumeelseks see on pööranud? насколько все зашло не туда? Noh, see on alati olnud suhteliselt hullumeelne, aga täna tundub seda kuidagi eriliselt. Но такое чувство, что мир все время сходил с ума, но сегодня такое чувство, как будто он окончательно сходит. Ja kui sa vaatad ausalt iseenda sisse, Если ты честно посмотришь на свое сердце, siis ma usun, et tekib seesama äratundmine. то я верю, что у тебя возникнет такое же ощущение, что ты это где-то слышал и видел. Ma ei ole sellest maailmast, see kõik on nii imelik. Такое чувство, что я не от мира сего. Все, что вокруг меня происходит, это как настолько странно, что я не могу понять этого. Ja kui me tuleme selle teise Peetruse kirja koha juurde tagasi, Давайте вернемся ко второму посланию Петра. siis selles samas 9. salmis on ära toodud ka see põhjus, miks näiliselt justkui Jumal viivitab või miks me seda tajume niimoodi. То в 9 стихе Петр подчеркивает, почему нам иногда кажется, что Бог медлит. Ja siin on öeldud, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Но здесь говорится, что он проявляет долготерпение, потому что он не хочет, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Jumal tahab väga, et kõik inimesed jõuaksid meeleparandusele. Бог хочет, чтобы каждый человек получил возможность раскаяться. Mis meeleparandusest me räägime? Но о каком покаянии мы здесь говорим? Et me saaksime aru, kes oleme meie ja et me oleme eemale läinud Jumalast. Для того, чтобы мы поняли, кем мы являемся пред лицом Бога, и что мы на самом деле ушли от Бога в своих жизнях. Ja Jumal tahab meid tuua tagasi enda juurde. И что Бог хочет вернуть нас к себе. Selle jaoks, et meil kõigil oleks see juurdepääs või sissepääs nende uute taevaste, uue maa nii-öelda juurde, kus elab õigus. Вернуть к себе ради той цели, чтобы у каждого из нас был доступ к этим новым небесам, к этой новой земле, о которой говорит Слово Божие, где царствует правда. Ja kui me mõtleme niimoodi, siis see nii-öelda Jumala viivitus, see võtab hoopis teistsugused mõõtmed. Если мы посмотрим на дело под этим углом, то вот это медление Божие, которое нам кажется медлением, оно принимает совсем другой оборот. Aga hea küll, kes meist ootab pikisilmi seda uut taevast, uut maad, kes ei oota? Ну, неважно даже сейчас, кто из нас ждет с нетерпением этого новых небес и новой земли, а кто не ждет. Tõeliselt noored inimesed mõtlevad, millest sa räägid, mul on elu ees. Большинство молодежи, наверное, думает, о какой новой земле ты говоришь, мне это подходит пока. Tahaks proovida seda, teist, kolmandat ja neljandat. Я еще этого, того и третьего еще не попробовал. Küll te jõuate sinna. Когда-нибудь и вы начнете ждать новый. Aga räägime võib-olla sellest, et kuidas Jumal viivitab selliste nagu elulisemate asjadega justkui. Но давайте поговорим о том, что когда нам кажется, что Бог медлит с ответом на наши земные молитвы. Ja teine mõte on siis, Вторая мысль.
miks Jumal peaks viivitama. Почему Бог медлит? Ja kas see mõte võiks olla see, mis annab meile lootust tänases päevas? И, может быть, та мысль, которую я сейчас хочу обсудить с вами, даст нам как раз надежду в сегодняшнем дне. Ja selle mõtte edasiandmiseks vaatame korra ühte lugu Luuka evangeeliumist. И давайте посмотрим одну историю из Евангелия от Луки. Natuke pikk lugu, aga ma teen niimoodi, et ma loen selle eesti keeles ette Длинная история, поэтому я прочитаю на эстонском, ja panen teile venekeelse variandi siia. а русский текст будет на экране. Nii et loeme siis paralleelselt koos. Давайте будем вместе читать. Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida. Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud, aga pärast ta mõtles endamisi. Ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi, ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Aga issand ütles, te kuulete, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse. Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Et võtame korra selle loo lahti. Давайте посмотрим более внимательно на эту историю. Ja iga kord, kui ma seda lugu loen, siis see tegelikult hämmastab mind. Каждый раз, когда я читаю ее, она поражает меня. Ja mille pärast see hämmastab, siis ma kohe jõuan ka sinna. И почему она поражает, я расскажу. Aga lugu siis, seal on kaks tegelast, enne kui Jeesus paralleeli toob. Но в этой истории есть два персонажа, прежде чем Иисус проводит параллель с духовным миром. On lesknaine ja on kohtunik. Есть вдова и есть неправедный судья. Ja sellel lesknaisel on siis mingisugune õiguslik teema üleval. И вот у этой вдовы есть какой-то казус. Ja ta tahab saada siis õigust oma vastase üle, nagu siin on öeldud, oli öeldud. И как здесь сказано, что она хочет, чтобы ее защитили в тяжбе с ее соперником. Ja ta käib siis ühele kohtunikule peale, et see kaitseks tema õigust. И она приходит к судье этому и постоянно ему надоедает, чтобы он защитил ее. Ja mis peaks veel ütlema, siis lesknaised tollel ajal olid väga haavatav grupp. И, может быть, как для лучшего понимания скажу, что вдовы в то время, они были очень такой группой, права которых всегда обижались. Väga raske oli neil nii-öelda oma õiguste eest seista. Им самим было очень сложно стоять за свои права. Neil tihtipeale puudus selline tugisüsteem. Потому что отсутствовала правовая система как таковая. Ja teiselt poolt on meil siis see kohtunik. И с другой стороны мы видим вот этого судью. Ja mis seda kohtunikku siis iseloomustab, et ta ei tahtnud seda leske kaitsta. И что его характеризует, он не собирался защищать эту вдову. Aga kuna see lesk kogu aeg tüütas teda, Но поскольку она постоянно надоедала ему, siis lõpuks see kohtunik mõtles, et hea küll, et ma kaitsen tema õigust. то в итоге он принимает решение, хорошо, я так и быть, я заступлюсь за нее. Sest on selline tunne, et ta ei lõpeta. Ühesõnaga, ta täiesti piinab him ära selle pealekäimisega. Потому что такое чувство, что иначе она меня просто утомит до смерти своими постоянными похождениями. Mul tekkis selline mõte, et kas te olete kunagi olnud nii-öelda mõne sellise agressiivse müügimehe haardes? У меня возникла такая мысль, может быть, и вы когда-нибудь испытывали, когда вам пытаются что-то агрессивно продать. No näiteks, me ilmselt oleme näinud neid inimesi, kes on ostukeskustes näiteks proovivad siis siin meelitada oma sellesse pensioni nii-öelda kindlustusfondidesse seal konkreetses pangas. Ну, иногда, например, в торговых центрах люди пытаются вам продать
пенсионные фонды определенного управляющего. ma tean vähemalt ühte inimest, kes seda ka on teinud siit saalist. Я знаю одного человека в этом зале, который тоже работал ta на этой naeratab, должности. ta naeratab mulle vastu praegu. Он сейчас улыбается мне. ja väga head argumendid, ma olen ise ka nagu nii-öelda, jäin ükskord juttu ajama. И на самом деле у них очень хорошие аргументы, потому что один раз я тоже остановился и начал с ними дискутировать. kõige suurem viga ongi see, kui sa jääd juttu ajama. И знаете, самая большая ошибка, если ты спешишь куда-то, это то, что ты на мгновение останавливаешься. ja siis nad veenavad su ära. Потому что они потом тебя не отпустят. ja ma vahetasingi oma pensionifondi. В итоге меня убедили, я поменялся, изменил свой пенсионный mul on фонд. selline tunne, et sellel kohtunikul oli palju nagu sellisem nagu rikkalikum kogemus selles suhtes. И у меня такое чувство, что вот этот судья, на самом деле, он испытал что-то еще более агрессивную продажу, чем мы испытываем в торговых центрах. ja selle loo mõte tegelikult, И мораль этой истории, peamine mõte siis, miks Jeesus räägib seda, зачем Иисус рассказывает эту историю? on see, et julgustada meid palvetama, et me oleksime püsivad ja ei lakkaks palvetamas. Для того, чтобы вдохновить нас молиться, чтобы мы молились постоянно и не ослабевали в вере. aga paljud meist, kes me oleme palvetanud, Но многие люди, которые молились в своей жизни, me palvetame ja me nagu ei saa seda tulemust, mille eest me palvetame. иногда мы молимся и молимся и молимся, но такое чувство, что никак не можем получить то, за что мы молимся. ma ei tea, kas sinul on tekkinud tunne siis, et aga no mida ma siis palvetan? Может быть, у тебя возникало такое чувство, что ну а смысл тогда молиться вообще? mis selle asja point siis on? Зачем? kas on seal vahet siis? Есть тогда вообще какая-то разница, молюсь я или нет? ja sellel lool on ju teine osa ka, et Jeesus toob siis paralleeli. И вот у этой истории есть и вторая часть. Иисус проводит параллель с духовным миром. kui me palvetame, noh, nagu siin oli öeldud, ööd ja päevad, kui me palvetame lakkamata, Как здесь говорится, что если мы молимся непрестанно, дни и ночи, kas siis Jumal, kas ta peaks siis viivitama? Mis on ta põhjus siis viivitada? то Иисус говорит, неужели Бог будет медлить? Есть ли у него какая-то причина медлить? Ja Jeesus ütleb, et ta ei viivita, küll ta muretseb ka teile õiguse. Иисус говорит, Бог не будет медлить, Он и вам доставит этот плод праведности. Ja siis ta ütleb midagi nagu selline tunne, nagu see ei sobiks siia selle loo lõppu justkui. И дальше Он приводит одну мысль, которая такое чувство, она выпадает из контекста всей этой истории. Et kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Он говорит, ну когда Сын Человеческий вернется на землю, найдет ли Он веру среди людей? Miks selline imelik lõpp? Почему Он заканчивает такими словами? Kuidas see kõige eelnevaga seotud on? Как-то эти слова связаны с предыдущей историей. Ma ütlen nüüd ühe üliolulise mõtte. Я хотел бы подчеркнуть одну очень важную мысль. Ja kui te mõtlete, et küll see aeg läheb aeglaselt selle kõne jooksul, И если вам уже кажется, что время тянется с этой проповедью, siis kui on üks asi, mida te võiksite meelde jätta või koju kaasa viia, то если вы задумаетесь, одна мысль, которую вы могли бы взять с собой сегодня, siis vaat see on see mõte. то пусть это будет вот эта мысль, которую я сейчас скажу. Kui meile tundub, et Jumal viivitab, Когда нам кажется, что Бог медлит, siis me keskendume tegelikult valele asjale. то на самом деле мы фокусируемся не на той вещи. Me oleme millestki natukene valesti kuidagi aru saanud. В такие моменты мы понимаем неправильно основание вот этой жизни. Kõige tähtsam ei ole mitte see, et kätte saada see, mida sa palud. Самое важное для нас – это не то, что ты получишь то, чего так желает твоя душа, vaid säilitada kuni lõpuni usk. но что ты сохранишь веру до конца своей жизни. Aga usk millesse? Но веру во что? Ma tulen tagasi selle nii-öelda universumi pildi juurde. Я вернусь к фотографии Вселенной. Et olgu see meile meenutuseks, et me räägime Jumalast, kes on väljaspool seda aega. И пусть это останется нам как напоминание о том, что мы говорим о Боге, который существует вне рамок времени. Aga Jeesus küsis, et kas ta leiab usku maa pealt. Но Иисус говорит, найдет ли Сын Человеческий веру на земле? See tähendab seda, et kas ta leiab, vaatamata sellele, kuidas meil on nende õnnistustega olnud, kas Jumal on andnud meile seda, mida me palume, kas ta leiab usku sellesse samasse Jumalasse. И о чем он говорит? Он говорит, что независимо от того, сколько ты ответов не получал на молитвы, сохранишь ли ты веру?
ma veel kord tuletan meelde, et see Jumal, kellest me räägime, Я еще раз подчеркну, что Бог, о котором мы говорим, see on väljaspool aega, Он существует вне рамок времени, kelle jaoks ei ole määramatut või mingisugust ebakindlat tulevikku. Для Него нет будущего, которое Он не мог бы контролировать или видеть. Kelle jaoks ei ole minevikku, Для Него не существует прошлого, nagu meie jaoks minevikku, mida me ei saa muuta. прошлого, которого, как мы, Он не мог бы изменить. Usaldus vot sellise Jumala vastu. Доверие вот такому Богу, See on see, mis on kõige olulisem. вот это является самым важным. Hoida alal usaldust ja usku sellisesse Jumalasse. Сохранить веру и доверие этому Богу. Jumalasse, kes on nii palju suurem, Богу, который больше, targem мудрее, ja kõige selle juures armastavam, и при всем этом намного более любит, kui me iialgi suudaks oma inimliku piiratud mõistusega aru saada. чем мы когда-либо сможем понять своим ограниченным мышлением. Ja miks Jeesus seda tahab? И почему Иисус говорит о том, что это важно? Ta tahab seda meie pärast. Он говорит, что это на самом деле это важно для нас. Sellepärast, et selles ebakindlas maailmas kindlus, meelerahu ja lootus, need tulevad sellest usaldusest Jumala vastu. Потому что в этом нестабильном мире уверенность, надежда на Бога, они именно проистекают из этого. Võib-olla ma eksin, Может быть, я ошибаюсь, aga mulle tundub, et suur osa kristlastest ei ole tegelikult seda mõtet omaks võtnud. но иногда у меня возникает ощущение, что большая часть христианского мира не приняла для себя вот этой мысли. Sest see on midagi, mida sa pead omaks võtma või omandama oma hinge ja teadvuse sügavamal tasandil. Потому что это мысль, которую ты должен впитать в себя на самых глубоких уровнях своего сознания и души. See ei ole lihtsalt intellektuaalne arusaam või teadmine. Это не просто интеллектуальное понимание, что да, я все понял, пошли дальше. Ja kui ma räägin enamusest kristlastest, siis ma loen ennast sinna hulka. И когда я говорю о большинстве христианского мира, то я причисляю себя также к этому большинству. Mina ka kahjuks. К сожалению, и я. Vahest mulle tundub, et mu elu ongi üks suur viivitus. Иногда мне кажется, что вся жизнь, она это, как, знаете, просто задержка какая-то. Jumal, kus sa oled? И я задаю вопросы: Бог, а где же Miks sa ты? ei tule aita selles asjas? Почему в этой вещи ты молчишь? Aga ma hakkan vaikselt aduma kuidagi. Но я понимаю, что я начинаю потихоньку открывать для себя, Ma ei keskendu siis õigele asjale. что в такие моменты я не фокусируюсь на самом главном. See on tegelikult põhjus, miks me kannatame hingeliselt ja meie rahu on häiritud. Это и есть причина наших душевных страданий, почему так часто мы теряем мир. Kui sa mõtled oma elu peale, kui tihti sa omad täielikku rahu, Если ты посмотришь на свою жизнь, то как часто ты можешь сказать, что в моем сердце царит абсолютный мир. ma tahaks seda rohkem omada. Я могу сказать про себя, что я хотел бы, чтобы он чаще был в моем сердце. Usalduse ehitamine Jumala vastu, Построение доверительных отношений с Богом see on just seesama asi, – это та самая вещь, mis on kõige tähtsam. которая является самой важной. Sest Jeesus ütleb, et aga vaatamata kõigele, kui te kõik asjad ka saaksite, Потому что Иисус говорит, что несмотря ни на что, если бы вы получили все, что вы только желаете, kas ma leian usku, kui ma tulen maa pealt? когда я вернусь, найду ли я веру в ваших сердцах? Ja tegelikult, kui Jeesus ütleb, et ta tuleb või kui ta tuleb, kas ta leiab usku, siis ta viitab oma teisele tulemisele. И когда Иисус говорит о том, что когда Сын Человеческий придет, то есть Он делает отсылку ко своему второму пришествию. Ja viitab sellele samale tõotusele, millest me esimese mõtte juures rääkisime. И также к обетованию Бога, с которого мы начали сегодняшнюю проповедь. See, kus on uued taevad, uus maa, kus elab õigus. Когда мы говорили о надежде на новое небо и на новую землю. Sellepärast, et siis ei ole ühelgi maisel püüdlusel enam nagu tähendust, sellepärast, et kõik, mida me soovime, kõik on käes. Потому что когда Иисус вернется, то все наши мечты и все наши желания, они потеряют актуальность, потому что все нам будет доступно. Kõik on lahenenud, Все проблемы решатся. kõik püüdlused, Все наши стремления, kõik ebaõiglused, все несправедливости, kõik valud,
вся боль, kannatused, все страдания kõik unistused on saanud lahenduse. и все наши мечты, они достигнут своего разрешения. Nii et tegelikult, kui me mõtleme tänaste oma igapäevaste nagu küsimuste peale, kus me tundub, et Jumal viivitab, То есть сегодня, когда мы посмотрим на свою жизнь, и нам кажется, что в каких-то областях нашей жизни Бог медлит с ответом, siis me jõuame tegelikult selle ringiga nagu selle esimese mõtte juurde tagasi. то мы по кругу возвращаемся к той мысли, с которой мы сегодня начинали. Ja see on hämmastav, milline on Jumala tarkus. И это удивительно, насколько глубока мудрость Божья. Ja kuidas see on piibli kaudu tehtud kättesaadavaks inimestele. И каким образом, благодаря Библии, она стала доступной человечеству. Ja minu võib-olla selline viimane mõte, И моя последняя мысль на сегодня. et inimeste jaoks, kes tõenäoliselt mõnda aega on olnud juba kristlased, Люди, которые уже какое-то время назад стали христианами, ei ole siin midagi uut tõenäoliselt. я думаю, что для большинства из вас ничего нового сегодня я не сказал. Vahest ma mõtlen, et ma tulen teenistusele ja ma tahaks kuulata midagi uut. Sellepärast, et ma olen seda kõike juba kuulnud 28 aasta jooksul. Иногда у меня возникает чувство, когда я прихожу на службу, что я так надеюсь, что сегодня я услышу что-то, чего я никогда не слышал на протяжении 28 лет своей христианской жизни. Aga tegelikult asi ei ole selles, et me peame kogu aeg mingisugust uut infot saama. Но ведь вопрос не в том, что нас должны постоянно снабжать какими-то новостями. Vaid küsimus on selles, kas me selle tõe, mida me teame, kas me selle võtame sügavuti enda sisse. Но вопрос в том, что та истина, которая нам сегодня открыта, пронизывает ли она все наше существо. Ja mitte ainult mõistusega, Или она находится только в нашем сознании, mitte ainult intellektuaalsel tasemel, на интеллектуальном уровне. Vaid kas me tunnetame seda. Но ощущаем ли мы, что она влияет на нашу жизнь? Oluline on võtta see sügavuti enda sisse. Очень важно принимать эту истину в самое внутреннее, потаенные места сердца. Piltlikult võiks öelda, et tõe sisse kastetud, Можно сказать, что мы должны быть как бы окунаться в эту истину. olla sellest läbi imbunud Эта истина, она должна пропитывать нас насквозь. ja olla selle läbi vabastatud. И тогда она освободит нас. Aitäh! Спасибо. Добрый день, дорогая любимая церковь. Tere päevast, kallid kogudus. Наступило время причастия. Meil on siis aeg armulauaks. И первое, что хочется сказать, спасибо огромное Марку Ja kõigepealt ma tahan tänada Markot за напоминание, selle eest, et ta tuletas meile meelde, как мы живем в реальном мире mismoodi me elame selles päris maailmas и как мы воспринимаем это время. ja kuidas me võtame vastu aega. Лично меня тронуло, знаете что? Mis mind puudutas selle juures? Я буквально недавно получил от Бога большое откровение. Ma sain hiljuti, võib öelda Jumalalt, ühe suure ilmutuse. Мне пришла мысль Mulle tuli üks mõte о том, что лучшее у меня уже было. Sellest, et kõik parem, mis minu elus on olnud, on mul juba olnud. Я не знаю, может быть, когда тебе приходит там ближе к 50, это стандартно ко всем приходит, но мне пришло сейчас. Võib-olla, kui sa oled 50-ndates eluaastates, jõuavad sellised mõtted meieni tihemini, aga mulle jõudis see kohale praegu. Самые радостные моменты уже произошли. Et kõige rõõmsamad asjad minu elus on juba äkki toimunud. Свадьба, рождение детей, Pulm, abielu, laste sünd, крещение. ristimine. Видеть, как другие люди крестятся, меняют жизнь Ma olen свою. näinud, kuidas teised inimesed on saanud ristitud, kuidas nende elu on muutunud. Вот эти первые годы во Христе. Вау! Need suurepärased esimesed aastad kristlasena. Путешествия, покупки первые. Võib-olla mingisugused ostud, Исполнение reisid, unistuste täitumine. И думаю, ну а что впереди? Ja mõtlen, et mis on siis veel ees. Я вспоминаю своих родителей, бабушек. Ja kui ma mõtlen oma Diedušek. vanemate või vanavanemate peale, Грусть и тоска, siis vahel on seal kurbus ja mure, болезни, переживания. haigused, läbielamised. И Дух Святой проговорил мне. Ja Püha Vaim ütles mulle nii: Дитя мое, minu laps, лучшее и радостно еще впереди. kõige suurem ja kõige rõõmsam asi on sinu elus veel ees. Если ты будешь держать свой фокус на Царстве Небесном, Kui sa hoiad oma pilku taevariigil, ты еще увидишь все самое лучшее. siis sa näed veel kõige paremat.
И я не знаю, как это, но я вижу, какие радостные люди, которые видят своих внуков. ja ma ei tea, kuidas see välja näeb, aga ma olen näinud inimesi, kes vaatavad oma lastelaste peale Какие счастливые люди, которые видят, как замуж выходят их дети. või inimesed, Ilmselt. kes näevad, mismoodi nende lapsed abielluvad. Когда люди читают проповеди, и люди приходят с покаянием, меняют свои жизни. Kui inimesed, kes kuulavad jutluseid, muudavad oma elu. Так что лучшее и радостно еще впереди. Nii et Неважно, kõige сколько parem ja лет. kõige rõõmsam asi on meie elus veel ees. Но давайте о причастии. Aga nüüd lähme siis armulaua juurde. Давайте откроем книгу Исаия, 53 главу, Avame Jesaja 53 и прочтем с 4 по 6 включительно стих. ja loeme siis 4-6. Итак, Исаия 53, с 4 по 6 стих. Jesaja 53, 4-6. «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши боли. Мы же думали, разил Его Бог за грехи Его, бьет Его, вот Он и мучается, а Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами Его мы были исцелены. Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас пошел своей дорогой, но на Него Господь возложил все наши грехи». Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Каждый из нас, кто уже не первый раз читает Библию, понимает, что пророк Исаия говорит о Христе. Igaüks meist, kes on lugenud Piiblit, teab, et siin räägitakse Kristusest. Это послание прозвучало миру, людям за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Ja see sõnum kuulutati siis maailmale inimestel 700 aastat enne Kristust. То, что говорил Марко, из будущего звучало в настоящее. See, millest Marko rääkis, see, mis kõlas, see, mis toimus tulevikus, kõlas minevikus. Событие не произошло, а в подробностях пророком описано. Sündmus, mis veel ei olnud toimunud, kirjeldati prohveti poolt detailselt. Что Христос понесет наказание за грехи всего человечества. Et Kristus kannab karistust kogu inimkonna pattude eest. И что Его ранами мы исцелимся. Ja et tema vermete tõttu saame meie terveks. И многие люди тогда не понимали значения этого. Ja paljud ei saanud sel hetkel aru, mida see tähendab. Они думали, он сумасшедший. Nad mõtlesid, et ta on hullumeelne. И сегодня многие не понимают. Ja ka täna paljud ei mõista. Но те, кто понимают, понимают значение этого. Aga need, kes mõistavad ja mõistavad selle asja tähendust, Что сегодня, когда мы болеем, mõistavad seda, et kui meie täna oleme haiged, когда какая-то рана в какой-то области жизни, kui meie elus on mingi haav, в отношениях, kas suhetes, в здоровье, tervisega, в бизнесе или в деньгах, meie töös või meie äris või rahas, мы со своими ранами идем к ранам Христа, meie oma haavadega lähme Jeesuse haavade чтобы juurde, Его кровь омыла наши раны et tema veri puhastaks meie haavad и исцелила наше сердце. ja teeks meie südame terveks. Когда мы идем к Христу, Kui me lähme Kristuse juurde, мы идем за спасением, siis me lähme küsima päästet või мы otsima идем за päästet. исцелением. Me lähme otsima tervenemist. Невозможно быть учеником Иисуса Христа, следовать за Христом и не прийти к Голгофе. Ja võimatu on olla Kristuse järgija, aga mitte minna tema juurde Kolgata mäele. Хочется иметь такую, знаете, как веру без напряжения. Tahaks omada sellist uskuelus, mis on ilma sellise pingeta. Верю, как хочу, живу, как хочу. Et ma elan nagu tahan, ma usun nagu tahan. Я сегодня выходил из дома, Täna ma läksin и навстречу kodust шел välja сосед. ja mul tuli naaber vastu. И у него была корзинка, Tal oli käes пасочка, крашеные яйца väike korvikene, kus olid siis värvitud munad и бутылка водки. ja pudel viina. И я говорю, здравствуйте, с праздником. Ja ma ütlesin Видя, tere что он- hommikust, häid pühi teile, Да, nähes и seda он korvikest. говорит, Христос воскрес. Ja ta ütles mulle, et Kristus on tõesti üles tõusnud. Я говорю, ну, конечно, воскрес. Ma ütlesin, loomulikult on.
Но количество атрибутов не сигнализирует, что в aga его need жизни он atribuudid, точно mis seal воскрес. korvikeses olid, ei signaliseerinud seda, et ta on üles tõusnud selle inimese elus. И я понимаю, что люди делают ритуалы Ja ma tean, et inimesed teevad rituaale и не понимают глубины значения. ja võib-olla ei mõista asjade olemust. Что такое причастие для нас с вами? Mis on aga armulaud meie jaoks? Это помнить, See on see, et me что Иисус meenutame, отдал жизнь свою за мои грехи. et Jeesus andis oma elu meie Я pattudest. прихожу, и каждый раз я думаю Ma tulen ja ma mõtlen не о том, какая будет проповедь, mitte sellest, milline on jutlus, сколько будет людей в зале, kui palju on inimesi saalis, какая погода, milline ilm on или что там пишут политическое. või mida poliitikas Я toimub. думаю, чисто ли мое сердце, Ma что я mõtlen, kas mu сегодня могу süda on принять puhas, причастие. kas ma saan täna võtta armulauda. Нету ли там грязи и пыли, грехов? Kas ei ole mingisugust mustust? Могу ли я сегодня проявить свою веру в делах и принять этот хлеб? Kas ma täna saan väljendada Ja oma sok usku vinogradne tegudes ja võttes leiba ja veini? Потому что для многих Sest paljude jaoks это является очень важным элементом. on see väga oluline aspekt. И когда мы это будем делать сегодня, Ja kui me seda teeme täna, я прошу, чтобы вы понимали осознанно, что вы делаете. siis ma palun, et me mõistaks, mida me teeme. Если ты гость, Kui sa oled külaline и ты не понимаешь, что это за ритуал, ja sa ei mõista, mis asi see on, не нужно этого делать. sa ei pea seda tegema, Потому что это проявление веры в Иисуса Христа. sest see on usu väljendus Ты Jeesusesse, веришь, что Он умер за Sa usud, тебя et ta suri. на кресте, sinu eest ristil. чтобы каждый был спасен, и ты тоже. Et igaüks võiks olla päästetud ja ka Это sina. покаяние в своих грехах See on oma pattudes meele parandamine и соединение с Ним. ja temaga ühildumine. Мы делаем что-то видимое, Me teeme midagi, mis on küll nähtav, но духовно происходит невидимое. aga vaimulikult toimub midagi nähtamatut. И нужно отдавать себе отчет, Ja me что peame ты mõistma, делаешь. mida me teeme. Не как религиозный фанатик, Mitte kui religioosne fanaatik, а как духовный, глубокий ученик Иисуса Христа. vaid kui Зрелый. vaimulik Jeesuse Kristuse järgija. И будем молиться за причастие, Palvetame за armulaua eest. хлеб и сок виноградной лозы. Дорогой великий Бог, Kallis Jumal, мы благодарим Тебя за жизнь, которую Ты подарил каждому из нас. me täname selle elu eest, mis sa meile kõigile oled kinkinud. За жизнь физическую, за жизнь духовную, за жизнь во Füüsilise Христе. elu eest, vaimuliku elu eest. Господь, мы все одна семья. Me oleme kõik üks pere. И мы разного возраста, разного пола, Me oleme erinevast soost, me oleme erineva vanusega, разной национальности и разного образования. erinevatest rahvustest, erineva haridusega. Но для Тебя мы все дети. Sinu jaoks oleme me sinu lapsed. И Ты наш Отец, и между собой мы все братья и сестры. Sa oled meie isa ja meie oleme vennad ja õed. И когда мы вместе склоняем свои головы и молимся Тебе, Ja kui me koos langetame oma pea ja palvetame, чтобы принять причастие, et võtta armulauda, мы едины в этом. me oleme selles koos, me oleme selles ühtsed. В этот момент нет никаких рамок и границ. Sel hetkel ei ole mingisuguseid Мы все piire, одно целое, me oleme üks tervik, мы все одно тело, me oleme üks ihu, мы все одна семья. me oleme üks pere. Мы любим Тебя, Me armastame sind, мы любим друг друга, teineteist и мы хотим так пребывать всегда. ja tahme alatiseks niimoodi jääda. Господь, мы просим Тебя, омой, очисть наши сердца и наши isa, жизни palun puhasta meie südamed ja meie elud от всей грязи и пыли, которую мы собираем в течение дня и недели, mustusest, tolmust ja prügist, mida me kogume nädala ja päeva jooksul, от злости, kurjusest, от обид, от solvumisest, гнева, vihast, от зависти, kadedusest, от раздражения, от страхов. ärritumistest, hirmudest. Господь, наполни нас своим светом, Täida meid oma любовью. valgusega Дай нам нести этот свет другим людям. ja aita meil viia seda ka teiste inimesteni. Позволь нам принять этот хлеб, Aita meil vastu võtta seda что leiba, символизирует Твое тело, и соединиться друг с другом и с mis церковью. sümboliseerib sinu ihu ja kogudusühtsust. Позволь нам принять Твою кровь, сок виноградной лозы, Aita meil võtta viinamarja jooki, mis sümboliseerib Kristuse verd, что есть Новый Завет, mis on uue Твое lepingu Слово в veri нашей жизни. ja see on sõnum meie ellu. Благослови церковь, Õnnista kogudust, благослови хлеб и сок виноградной лозы, õnnista leiba ja veini, благослови Эстонию. õnnista Eestit. И во имя Иисуса Христа молился. Аминь. Jeesuse nimel palvetan. Аминь. Aamen.
lõpetame tänase teenistuse ühise lauluga. Selleks on päästja. Armastus, mis kestab, su armu vajan ma. Kõik vajame andeks andmist, päästja sinu heldus, me rahva lootus. Päästja, mäed võid paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Mind võta nagu leiad, kõik mu vead ja hirmud. Taas mind täida sa, sul oma elu annan, usaldan sind kõiges, mis mulle armas. Päästja, mäed võid paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Lasu valgus täidab kogu maa, lauldes üles tõusnud kuningas on ta. Jeesus, lasu valgus täidab kogu maa, lauldes üles tõusnud kuningas on ta. Lasu valgus täidab kogu maa, lauldes üles tõusnud kuningas on ta. Jeesus, lasu valgus täidab kogu maa, lauldes üles tõusnud kuningas on ta. Päästja, mäed võid paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Päästja, mäed võid paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Võta nagu leiad, kõik mu vead ja hirmud, taas mind täida sa. Siin saalis siis kohtume juba 2 nädala pärast pühapäeval. Seniks kaunist pühapäeva jätku.